Ampun ampun nulis soang mah mencek zaman baheula teh mah direk eta. Guys, kembali lagi di channel yang si Borgom asli mah di tukangan imah guys, poe nama ya. Ada yang spesial nih guys dari sambalnya nih ya. Kita akan bikin sambal pete guys. Sambal pete. Oke? Oh. Sambal pete guys. Ini bahan-bahan sambalnya guys ya. Cabai rawit. Nah, cabai rawit. Cabai jablay dah cara sebutnya guys itu. Tuh, pakai cabai merah ya guys. Sedikit terasi. Oke. Kita eksekusi guys. Oke guys, ini sambalnya udah jadi ya. Kita tinggal campur dengan si petai tadi guys. Lihat guys, petainya nih. Kita abrakkan guys. Mantap nih kayaknya guys. Semua gagal ya guys. Oke, good guys. Sambal petai lah guys ya teh. Alias orai hijau guys. Ajib ya guys. Oke guys, kita coba guys. Wajib guys, mantap. Oke, kita makan guys. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang si Borgom asli ya mah di tukangan imah guys. Ayo nama di tukang lah guys ya. Duh mengsedih guys sorangan ya dahar. Mudah-mudahan ngeunah guys ya guys. Aduh di tukang imah biasa jadi lupa nuliwat ya gitu guys ya. Pura ya guys. Oke di video kali ini guys ya, saya makan sendiri. Aduh dahar teh ya guys. Nyata ada naonnya teh cumi balado asin cenah guys. Yeuh ieu mah masakan istri guys yeuh. Ditemenin nasinya itu nasi liwet guys, alias nasi pasak cek orang Sunda teh mah guys. Aduh ya ditemenin lalamnya naon teh anak jagung guys alias semi. Oke. Terus naon teh ngeusengit-sengit teh guys. Suraung guys, jadi suraung guys. Oh iya ini pucuk salam guys. Assalamualaikum teh guys. Mangga kabar. Ieu tah nu ieu nu mantep teh mah guys. Naon teh daun gedang guys. Daun gedang. Beh teu pait jadi dicampur jeung ieu guys. Pucuk salam guys. Oh ini spesialnya nih guys. Aduh ini mantep mah ya. Sambal petai alias sambal putih guys. Oleh hejo aja oleh hejo. Mantep pokoknya mah tah ditemenin oge ieu lalemna terong buler guys alias terong hejo. Oke guys, sebelum ieu dihantem loba ieu nya loba hewan-hewan ya guys. Sebelum ieu dihantem jeung dilahap ya guys. Alangkah baiknya kita berdoa dulu guys ya. Oke sebelum kita berdoa, alangkah baiknya kita tundukkan kepala guys. Aduh sama angkat kedua tangan kita guys ya. Oke berdoa kita mulai guys. Oke guys, gak perlu lama kita hantam guys. Oh iya guys, minum dulu guys ya. Minum dulu guys, kita ciciin guys. Mantap guys. Minum dulu guys. Bismillah. Aduh mantap guys. Pokok-pokok lah guys. Beh bersih, panangannya beh bersih guys. Kokobok. Sadiaan dihanap pemajikan biasa guys. Oke guys, aduh. Coba nasi liwetnya guys ya. Original nih, nasi liwet asli buatan istri guys. Pas, rasanya pas guys, pas, mantap. Kita uak-uak ya. Yang sambal petainya guys.
langsung tanya sangu guys ya. Mantap ya, terima kasih. Tambah cumi juga guys. Kenyal, jadi kenyal kumaha gitu guys. Nyawa pasti nyawa lah, guys. Nah, guys, nah. Mau gagal. Mantap. Coba nih ya, daun salam sama daun pepaya alias daun gedang. Best pahit guys. Coba karena sambal petai tadi ya guys ya. Ajib. Mantap. Legit. Cok orang dia tema pedo guys, pedo. Enak yuk. Enak ya. Wow, yo yang ini ya. Bener-bener mantap ya. Ingin kasih itu aja. Lama ya aduh. Sorangan. Gua batu. Tuminya guys. Mantap. Daun salam guys. Ini aja daun salam ya. Yang daun gedang ya. Ada lebah dan enak daun salam. Yang belum coba yuk. Mending cobaan daripada penasaran. Benar. Baik nah yuk. Campurin yuk. Jadi sengit deh. Ajib bener kan. Mantap yuk. Resep si ready yuk sama teman ta. Amal petai. Tersibuk nah. Iya sama. Ayah amis-amisan posna jagung amisnya ya. Mantap. Rong guys. Rong, ya, mantap. Beh teu bau awak ya guys. Abang adakeun yuk guys ya. Daun surawung guys, daun surawung. Coba ini nonton euy. Aduh, sok bala tuang, tara ruang gadinya. Sok hayang. Gerun. Aroma eta aduh langsung kana gadi naik. Dah bu. Bahwa manuk guys ya. Kadang ente guys. Yang ada weng di tukang imah gitu bae ngenekeun manuk gitu guys. Mantap. Aduh. Oh iya guys. Ngumpul halangan gelas di dieu mah. Terong guys ya. Cobaan. Tambah sambal ya. Sambal putih. Mantap.
Anjir ya. Aduh. Itu salah enak guys, bener. Dan bohong emang. Jangan jantung temangi guys. Tak favorit pisan tak jantung. Aya sebenarnya mah guys, jantung teh. Jantung cau Lampung guys. Aji beta. Alana ya soang guys. Si budak. Aduh, dikata jadi ulang gas. Aduh. Ampun nulis soang mah. Mencek zaman baheula teh mah direk eta. Direkna ngan zaman ayeuna direkna eta teh. Mantap ya guys, ya. Aduh, gimana guys? Aduh. Ketika keluar sendawa ya alias derap guys. Saking nikmat eta guys. Lagi bener. Pedok lazia. Cek si eta teh mah lazia. Sambal ya guys. Bano ngomongnya. Buatan orang geunah cenah guys. Padahal sambal lada sambaran ya guys. Nu amis mah rujak. Guys. Rujak guys. Kabingung dia lalap, aduh. Anguna beak guys. Aduh, iya. Naik tambah teh. Era. Abang nonton. Pajar rumah wow gue. Nonton. Saan he guys. Aya pan keluarga ge hayangeun. Jadi ayahna heuh urang teh sadiakeun oge sambal ieu hayangun kabitaeun sebenarnya mah. Urang dikadiekeun poho dipisahkeun. Minum lah guys, tuh. Baca wae. Sunah lagi aja nah guys, lamun nginum teh. Jadi dorong pun ieu da kotor kita di Jepangan teh. Jadi sunah lagi cenah tah. Alhamdulillah guys, mantap ya. Samun habis. Ya jadi sesakeun deh yang anak istri heuh di ditu. Saudara bapak harayangan biasa ngariung ya orang teh sebenarnya ada konten teh dari situ sibuk atuh jadi we sorangan gitu guys. Oke, terima kasih yang udah nonton, yang udah subscribe, yang belum subscribe dulu guys ya. Jangan hanya nonton terus subscribe, terus ada lonceng tuh di situ guys. Klik di situ nanti ada upload baru dari si Borgom. Jadi ada di situ guys, nantinya klik ada timbul, wah si Borgom video baru nih kita lihat gitu guys, oke? Yang udah like terima kasih, yang udah apa lagi ya guys ya, banyak juga ya, bingung. Tapi terima kasih yang udah like, udah nonton juga guys ya, support terus, support pokoknya mah guys ya, bantu subscribe juga guys ya, bantu share pokoknya ya guys. Tanpa kalian, si Borgom tidak ada apa-apanya guys. Berkat kalian luar biasa guys. Cek Ariel tema. Nyebut kalian luar biasa. Tayang guys ya. Aduh, sampai sendawa lagi guys. Alhamdulillah guys. Saking nikmatnya. Oke, mungkin video kali ini cukup di sini dulu guys ya. Karena saya udah agak lada ya teh si sambal guys. Ya, setelah laban di Tarungguan guys ya. Oke, cukup di sini dulu video kali ini. Tongkrongin terus channelnya si Borgom. Asli di mana wae guys, si Borgom rek di tukang, rek di kebon. Lanjut guys. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Asli di tukang ini mah guys.